Nikola, ovo je Kosta, najmlađi. Kosta, ima i troji. Troje, tako je. Ovo im je mama. To je mama, ovo je tata, a ovo je njihova snajka, bebina mama. Da. Kada ovako ih gleda drugačije. A ovo je Marija. Da, Marija je gleda, ne, ona gleda jedan puta da prelezi, to je drugačije. Kada ovako sa saminka, sa sve halina je kao drugi zenu. Tako je. Eto u crkvu. I ti isto gleda lepo. Da, tu smo, ja idem da Normalno gleda sa isti jaknos. Nisam je razumio što. Normalno sa isti jaknos, sad je obučen baš je lepo. Da. Prvi put gleda baš je lepo. A kako se obuko rade, prvi put gleda. Da, prvi put vidiš da se lepo obuko. Kao drugi, kao nisi. Drugi čovjek. Pa mi, Kao nisi. Bože, Mičko, pa to ti je... Ne, kao ni to radi. Ani, ja moram da prevodim ovdje. Pa bolje sa To smo ovom. ja i on, znači pradeda i baba sa unukom, ovo su... Ne, ti si Jose, seti sam. Ovaj rade sa Bogije, ja vidim, rade više puta. Na isti jakne, isti obučen, sad i ovako Nosi sve isto, kaže. Razumem. Gdje radi? Gdje on? On je u Beogradu odvezao ga sladjan, ovaj sin što je tu. Pa ti ima veliki porodice. Hvala Bogu. Imaćeš i ti kad oženiš sinove, pa snajke, pa unučiti, pa vidjet ćeš. Kako je? Ti sad ima pravunuka, kako je? Kako ti je u srcu? Da, ne. Ranije ima je unuka, ne, unuk i unuka, sad ima prva praunuka. Tako je. Da li to je drugačije? Ma kako da nije bogato, to ti je ispunjena duša i sad ja kažem živim, hvala Bogu, loza se nastavlja, loza, znači familija, porod i tako dalje. Češ kafu dopijemo? Neću. Dobro. Kako si? Posle. Pozdravi dječicu i Acu i budite mi živi i zdravi. I također.